Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadia kung pamanayari na rin nawakan na maka penggulalang ko na sa irwin na gagawuna pananadaman na dia kan di pelililangan na di kukur mata kay Princess Ima. Adina na so pamilya mangutara ayad na so pangingidit o panimbang ko na aminumbo. Ada tu amagan duga kurana nagus suragat. Nawadeng ko pamana dia kana masara ko ki pupumagudaw la ang kuko solo manang opo dini watim puataw ko ingari nama kanggay kanok ko nama apakasubukon sutun tanwi de pa wengen. Naguda adaway niya nakaso mga manusia na darapa una sudaway natatapong ko na so kalipat nakati natetangkay di bunja sudisa wassalam.
si saderling kadia mana geper kagia miang anun urari kuranu ko kumanga matara Tadi pearin sisi pamiliai mangutara dakumi tetarim berbako pamakade pabali kepatuniran belakang kau tepat pamiliamu kalei ino alamang adai kami yang anun manami anulatan rina rekado nango adikku kerawa taruto peniyur kangge gina awai kasabu satu tahun depai wingan semangat manusia tanami bila ino wala mengade yung kagiribaw ko kaya besena ako nangowana idong tadi prinsesi mana ku suka pangangen tangoa anak tongan di kapangan sesano